O le a tātou tāpoi atu le suafa o le tua tamā, o le alo, marenga pa ia. Amen. Le nu ue, ia o tau whaafitai atu lo tātou tua. Ia la ngona mai le leo o lora vi. O lera tu ina mai le ola i tu tonu ia te tātou. Nā te le tu una i tātou ia mapewa o tātou vai. I le alofa sili o le atua le ta māle alo mane ngāna pa ia i le ne Taeao fau. Lea o tātou wāla whai mai ai mō tō malei fua mai whānu mane lei. I le toi aso whai ua le mei tau sanga lua awhe luas fu matas. I a te sema tolu sutas. O toi nei o ni nei tu la, o na tātou whaumaina lea o le nei tau sana tuai wa awhi watas. A tātou uru whare atu am te ina o le tau sana fōu o le wa awhi lua sipu marelua. A o le vi inga ma le whaamanu e fōi i le tu. A wai moni le whai salamo i le Taeao nei. Ia tātou vivi atu i le atua ma whaafitai alona rofa. Ma ia la ngona mai lona vi inga. A wā o ia lava na tuina mai le ola i te tonu ia te tātou. Nā te le tu rafo ina tātou ia ma pewa o tātou vai. Ai sa tapu au ina i le atua lo ola. Ma pola maruina i le atua lo o tau soifua. Au tātou sāwalia mai ni sāwalia omi o re nei tau sāwa. O le ai ia i le tua mi whamanuina no le swafa. Mai atu maulo na vi inga e whawau. Whawau rama. Amen. Whatarofa whawhiro i atu tau sunga i te Taeao ao. Ala moana. Pastor i papu. Marifetua. Ia tiana papu te nani pa i olu tu ai ngani. O whamaro folau, manuia o whamaro le tau le ngānue ngāne tua, whamaro le lau pani, malo le toa malo le o sai. I ti ngāma whanitao le ngānue ngā iora ruinga. Ai maisi o rona fia, whamaro le ngalue lau sunga ni te tai, marifetua mare ai. Te nani le no pia iai o to ofisa mamaru, sui to fia o le fono au au, lau sunga i le au tusi, pāri tele, pasta ia feta, mas pāu ma le fatua ma le ai ngāni. Te nani le teu uloa au au, pasta ui tualangi ma le fatua ma le whanau, ua whamalo le tau tua i le tua ma le ngāwe. Mo le nei tau sanga i ona tiu te whai. Ia le tua wei unuia i ona alofa. Whawhiroa i whātāwhātu. Ia o tau sunga i nei Taeao mo tau ofisa mana. Tā alofa, tā whala. Ia e nei titi le ngāna whawhiroa i whātālofa ma. O whoro Faatuai i nei Taeao fau le alofa o le tua. I le salafa ma le lava loa o le tātou au whai ngā ruenga te tai o mta ngā ruenga i fia. Te nane pa ia lau whai ngā ruenga te tofia le tua i whai whia. Ai maisi o ao mo whaitua. Toi ina i sosa turi manu re kerope. Ma o tau aini. Senga i ti a kono i tua lua. Ngā ruenga o awa sa mua o lo maua re nei korkalama. Whātara whātu i suafa mano Yesu Kiriso tā lofa tā lofala. Tina mātua ma ta mātua o tu vaina ra tātou ngānuenga i so stapa ni nei kilope. Ai maise o alo ma whanau ma tu kulanga na waora ngānuenga. Mai lama i Amerika e pa ia mai Samoa New Zealand ma Australia. Whawhiroa i ma whātara whātu. Tā lofa, tā lofala. I ia le tua i nei Taeao fau. Ia te nane se uso se tu fine se te maa se tina. Si o tātou o tunu pele o Samoa e maua na nei whasara lau mama. Nei po kalama. Ia le tua i lau whātisi mai. Ta ia lo ma futa mai nei po kalama.
veo se whamuianga mo mato, a se whamuianga mo oe ni Taeao, i ia le tua. Ia le aku no mai o te wau, o le au saunia e tātou tai. Lo mātou te mai o le lani, e vi ia ma whaamanuina lo suafa si esi, a wā o e lava o lo mātou o tua moni e totas, e tū lau pule, mai pule awa o la o fio i le langi marinina no langi, e o lava i o mātou wola. Lo mātou o nganga whaafitai la o fio i ni aso, o mātou tini tau mai i toi aso whai, o ni tau sanga ruafi lua sfumatas. Taru mai la mātou sāwaringa i o aso ni tau sanga, ta māwi ia la o fio, e ui na wāwhi moe, whai ngā malanga nisi o au auna, ai maisi o nisi o la ngā ruenga, ma o mātou a inga, o na malanga mrimu le oti, e mātou te leo whano noa, a rea nganga whaafitai mariwi inga, ta maolo e whaamia pe lava i o mātou a inga, ai maisi o la ngā ruenga, ma i mātou u malava o whiola i lunga o le nei whungai ele. Nei Taeao i tu nātu le tua le tāpo inga wa teina la whana. Whio mai longo nganga tātou te mafuta le nei tāpo inga. A vea o se whaurianga la upu pe a mātou whalongo. Tā sanga ma pesena. Ia iai le mamaru la o fio. Pamuia la ngā renga wao ma ua le nei tāpo inga. E meise si o mātou atu pele o Samoa. Whamia le lātou whafonga ma la mātou whalongo. Mai rau mea whainga ruenga o lai whaunga ina mora upu i nei Taeao. I lo lawa swafa o mātou whaafitai tua i nei. Amen. O le tātou maua tū i Taeao nei pia e SISDAC A.M Leoleo Taeao e po tātou tusi whaitau atu. E te maua nei li tusi o Filipi lona mtau pe tolu aron whaiupe lua sifuru ma le lua sifuru tasi. O lo whaautuina le masina atoa le nei o le ola whaapulaina. O le ola whaapulaina. Ai, o le autu lawa ia o le nei vai aso po le mau autu. Keytags. E te mau le Filipi e tolu lua sifuru ma le lua sutasi o lera o whaitaminatu. A wā o lo tātou moni ua i le langi lea. O lo whaatalitali mai ai i le whaora o le aliki o Iesu Kiriso. Nā te liua o tātou nei tino ua leanga, ina ia whai whaatatau i lona tino mātou whi, e tusa ma le mana nā te mawhai ai, o na whaato i la loina mea uma i a te ia rau. Whaautuina leo le whiaua nei Taeao. O le tātou moni ua i le langi lea. Nā te liua o tātou nei tino. E lua ni vanga te tele o lo ātania ma liari mai i le whiaua le Taeao nei. Ma le whaautuina o le whiaua. Momua, ua tau nino mai e le tuspia o lo tātou moni e le o Amerika, e le o Hawaii, e le o New Zealand, po Australia, po tutuila nei ia po Samoa i polu usalafai, po whela warkelope o e alala ai, e leo so tātou moni. A o manino le upo le tuspia o le tātou moni o le langi. Tā pena masangia i Iesu mo o e maa. Lua, whai mai nā te liua ai o tātou nei tino. Ua leanga, e a lea ma tino māta ngofie e whaatatau le tino, lea na soifua mai ma kirisa i te tū mai tino mau. Ma vea tātou, ma o tātou tino ma tino māta ngofie. O le whiaua Taeao nei lena tātou whasolo. Mai mai tau ina mai ai ni tā ua o lea vaenga. Ma vaenga o tā ua i whiaua sa kore nei Taeao, tātou Leoleo Taeao. Pe aise si nei le,
Ioane lana tau pe sufafu i pe lua ma fe pe tonu. A o le ia fio i Yesu i lana. E iei ana upu na whaamawhana whana i lona so. Whaitau whai o pe lua i whapea. Whai mai Yesu e tele mea e no nofo ai o tau i le maota o lo tamau. Tuspuiva Britannia, in my Father's house are many mansions. O maota, e fa Samoa, mansions. O maota. O le mea moni lava. O lo tatu no nofu i fale. O nao ni fale. Ele compare in mansions. Po maota o ta pena i le tua. Mo oi mau. Lefe mai Yesu e matua tele. Mea e no fai o tau. I le maota o tuma. There are many mansions. Ele ma fai tau ia. Mai le compare fo i la fale ma maota ia. I mea e whai e lima o tangata. Whameno Yesu lau so. Ana le ai. Pongo o whai atu e ate o tau. O te anu. E sauni se mea no whai o tau. I le whai o pula tolu. E ta ua fo. A whai whai o te anu. O Yesu le ona whitaringa. A whai whai o te anu. Ma sauni se mea no whai o tau, o te toe sau. Ai se a Yesu, whai mai whau mangara mau, o te talia whai o tau ia whatasi maa. Ina ia iai o tau, i le mea o te genga. Tau tino Yesu lana wholawholanga lana promise. E awa te pena se mea, e nofo ai tātou le maoto o te maa. O lawa iai, is already there. Maota. O umana tā pena. Me Yesu nana o wana. O la o te sau ia. Aisa. O le ei mātua Yesu, whai mai ina ia tātou iai whatasi mai ia, i le mea e fio a Yesu. Lela ta ua e pongo le tusio Filipi, whai mai nā apostolo pongo ia Filipi, Filipi, o tātou, o lo tātou moni ua i le langa. I wheo le langa, lera ta ua Yesu lana whetalaina, e tere a mea no whai, i le maota o tama. Wa umana tā pena mota e tātou te whatasi ai pe ao o nā whio mai. Pe ao o nā so e whio mai ai o na tātou whale lea whatasi mai Yesu i le langi mana o nā whapau ma tātou nofo ai le maota o i sawia whale po maota wa umana i tā pena ina lo tātou moni o lono winga e le fai mo tātou le narolani e nei. Ma o te manao la uoe le Taeao e whafo mai. I ta māti nā uso tu o whawhine i atu iso. O lo e soifua nei mo uola. I se soifuanga e le tu mau me uma. O mea mātou fie ma le au le leio e vaia. E sila sila i aia so. Pangale e ngata umai le parpana. E ho ai o tātou tangata. Tātou te fui umai le tunga mau ma le parpana. Ma fuanga na e whai mai ai. Le poto soromona le tusio whai la unga e ima whai upe lima. O tātou o e olo ola. Tātou te loa e le aso tātou te oki ai. Tātou te ola mo ma tātou mautinoa. E iei le teimi whaalava ioti o le muta anga na whainga mea le atua ma tangata pe a whai a e o mai le oti te le tō whaina e whai se mea le tūma māma. Hei o le tāua na
o le whiau lea le whaafonga ia. Te muna te whaafonga le o le iei maenga te aua. Sisila whamtalanga ngā perfecta a le apostolo Paulo te sisila i whamtalanga le apostolo Paulo te si Filipi le tolu o sfulu. A wao tātou numoni. Ua i le langi lea. O whea la i ere numoni la i le langi. E leo le lalo langi. O loo whaatalitali mai iai tātou i le whaola o le alii o Iesu Kiriso. Lai whaatali Iesu mo oe maa. Pero tāua o le lalolangi nei e pala, e ngata tu o mau me o maa. Whaafunga whamtaranga al profeta Isaia. Isaia e whima tasi whipe ono. E pala le lalolangi e peirofu. Ea? E pala le lalolangi e peirofu. E wha pēnā lava o na oti o e no nofo ai. E pala na langi o te tino e mai e rei whionga ne tua. Le profeta Isaia i matasi lea, mataka puni matasi whape ono. E pala le lalo langi. E pala le lalo langi. E peirofu. O loro minga, e le tu mau. Le so o lo tau mawhai, tangata ata mamai o le lalolangi. Se awala e mawhai ai na whai le old song. Le awa maasae po le afu mea e fisoa soani tani ai le vela o la. Whi mai le mori maua sa intisi o pala, o maasae sae o pupu. Le ala le nao na matua asa o le lai le so. Ai po rea lama manea, le manatu o tangata mana awala, o umana whata oto e le tua laupu, e pala le lalolangi, e pay off. O alai mea uma o iai, whale matamo fie, ta avale matamo fie, o mea matamo fie le lalolangi, e pala. Haina gati lea whemere profeta, e wha pēnā, o na oti o i lato uma po tangata uma e no nofo ai. Ai eiri vai na tau o ora mau whai o ora mau. A o lau wha o la tanga e wha vau lama ia. A o lau wha o tanga. Le wha o la tanga le atua e wha vau e le pala. Malau a mio tonu e mai a tia, e le ngau sia la pia. O le ana wina o le whaktaranga. O lona wina, e pala le lalolangi o mea malava o iai. E o an tangata soifua, e o ki o foi tu mamau o pala. A o le whaola tanga Iova. E whaavau mea. Ma lana ami o tonu, e le ngau si ala mea. O lolo wina, e so se tangata, e nate talia, Iesu Kiriso, e avea ma whaola i lona o langa. Talia le maliu Iesu, ma avea Iesu o le matai o lona aina, tai rono langa, avea ma whaola ia teina. Ma taua me o tonu ina ai o ia ia Iesu, e ala i le whaatua tua, e le pala. O rono inga, e tu mau e whaavau, e le o ia ioti. E o tiri tino, tanu i tu mau. Ai ai le whaamoe moenga, i tua atua i tu mau mare oti, e tu e tu mai ai, i le aso ngata ana, i le aso e fio mai a Iesu, o na liua lea, ma u whale whatasi mai Iesu, i le nuu o saunia, lo tātou moni, o le langi lea. Whaafonga whamtalanga e, o le whiau o le whewhi, o le Taeao nei, o le vahenga mua mua la o le whiau o le Taeao nei. Tāua me tonuina,
i le whātuatua i a Iesu. Ina i tātou iai le nuu a saunia Iesu. E te tau na tauani o tonuina tātou, e anga i le whātuatua i a Iesu Keriso. E tene te whau a e anu le nanu. E tene ewa lava e anu o ko meki la wanu le langi mana o lai whāwau. Mai le o tangata umalava e whai mo la tau le nuu le nanu. E speso tangata, oi tangata ia. Tangata e la tau te talia Iesu e ala le whātuatua. Ma tau anu le tonu nai. Whafo fe talainga Iesu i o ane su whawhi kweo. O au nei o le ala, Iesu e ona le whetalaina. Male upumoni, male ola. E le al watu lava se tasi i le tamana. Pe a le ui mai, ia tia. O te utino Iesu, e le o le lotu, le awala i le nuku le au saunia. E leo tofi o au o le whaiwhiau o le kāresia a so fitu sa mo atu tō tasi o te whaitiau. E lea e ala whaiwhiau o te ago i ola e whaapa. Pe o te whaiwhiau, pe o te lotu le fia se lau tau sana, pe fia o tupe ame ma Iesu le la, i le ngā ruenga Iesu, a o le talia Iesu i le whatuatua. Ma vea Iesu ma whaola i logo langa. O te le iai le langi ma le ola e whaapa. O lono minga, wana o aua o se tāwini a le lotu. Wana o aua o se whaiwhi au e whaiwhi au a le kālesia. Ai o te le iai le whaapa moe le no, o sāwini a Iesu. Hala mana o ngā whiau le Taeao nei, o le ala o Iesu Keriso e ta tau na tauami o tonu ina ai tātou. E ao tātou talia i le whātuatua. Ma tau a mio tonu ina ai, whaamamai ina ai a tātou o sala. Tātou maua leo le langi, ma le ola e whaavau. Whaafufu e le tusi o Roma i lima, whaikumua mua o le nei, o tau a mio tonu ina i tātou i le whātuatua. O leo tātou le lei ai ma le atua. O loro tātou wali o Iesu Keriso. Ta tino Iesu le tusi o ala. Su whawhai koe e le aise tasi e alu watu i le tamā. Pe a whai e te le talia Iesu. Pe a e le ui a Iesu. A vea Iesu ma whaola i loranga. Tau a me tanuina lea tātou whātuatua. Whawhena talia Iesu. Te talia ina i lo whātuatua. Ora tau āmio tonu ina i leo oe. Le when mai nā apostolo Paulo. Ua tau āmio tonu ina i tātou le whātuatua. O lea o tātou le leia i manetua. O loro tātou li o Iesu Keriso. Whai tau le Efeso tāu pelua fu mai sā. Vava mamau tātou manetua ana mua. Sa tangata ese po i tātou mau i sauninga i nāona po i sauninga o tala le. Sa le iai lea tua i ai tātou. Pei tai o ia o whare leia i tātou. Whai tau whai pefitu mai au rona lofa tu noa. Wa whaola i nai tātou. Lea wa whai na tawa me tuina pe au ora e te lia le nā lofa tu noa. E ala le maliu i kārawani. Ona mawhaia. Ona iai so whamai mai. I tu atu e tu o mawana uti. I le Taeao e whio mai e Iesu. Marina e tātou le langa. I male ola e whaua. Whawhonga le mōmori Ioani. Ioani mta apu mōmua whai koe surua sutonu mau masani. Au i lātou uma o e na ta lia o ia. A o i lātou uma. I reo whai mai a lātou uma o e lorotu asfitu sa mua tutotas. No.
Pero lotu le ingoa le ale mo lotu le ai. Ao I lato uma o e na talia. O ia, Yesu, ma faa tua I ona swafa. Na ia avatu I ai o lea nuia. Lea nuia ina ia whaila to ma whanau ale tua. Tispia whaperitania o whagaina I manuia, le whasamora manuia o le power. Power. O lono winga o le mana. O le ngangana e leni, o le exosia. O I lato umana talia Yesu e ala le whatua tua, na vantu ia le tua le power, le mana, le authority, exosia le ngana e leni. O le ana minga, o le privilege, e mawhai ai o na avea oe o se tangata o le ainga o le tua. O se tangata o le nuku o le tua. Le whai mai whiau I Taeao nei o lo tātou lumoni o e lama. Pe aona I tawia Yesu le whatua tua o ia te oe le pao. Wa mai e le tua le pule. Te uai o le atari ma le afine po le whanau le tua. Whai musuto. O I la tau ele o le loto na toto le whanau ai. E le o le mana o fo I o le tino. E le o le loto fo I o le tangata. A o le atoranga. Lono winga, o tangata ia, wala tu tania Yesu, e leo le tino na whana wai pe o mana o le loto. A o le mea na whina ngalo I ai le tua. Ma whamana tu whetau tu se a kopo ta mua mua whai misu whanu. Whi mai o lona whina ngalo ai, whina ngalo le tua. A o lona whina ngalo na whana wai I ta tau I o moni. Ina ia vea ta tau ma wha polo polo. O ana lava mea na whai. Whina ngalo le tua, na ana lai sau e whaafonga le upo le tua, mai ustai te ria I Yesu. Whaire me whina ngalo a Yesu. Whina ngalo Yesu te whanau le pumonti. Ina ia vea tātou ma wha polo polo. First fruits. For the new creation, for Whina ngalo le tua ia e maua le langa. Ma vea oe le tangata o le nanu. Le langi ma le ola e wha. Vai ngalo lua. Pe a ona e te lia Yesu le whatu tua te wame toni nai. Ona e soifua le e se soifuanga. Usi ustai. Po se soifuanga I te loa ustai le upua le tua. Ustai le pumoni. Ustai le me whina ngaro ai Yesu. O lono winga, o le teimi ai te lia Yesu le whatu tua te wame tuni nei oi. Ona e ustai le ai whai le me whina ngaro ai le tua, tausi le upua le tua, soifua ai se soifuanga whaa pa ia ina. Whaafonga fo I whautalanga Yesu. Mo mori o ane rua whai koe onu. O se whapea o lo tu mau ia I te tonu ia te ia. O nare vinga, so o stangata alanga o talia Yesu, o whaola ina ia Yesu. Whai mai la fionga le tua, e te tau. E te tau. Ona savani o le nā tangata, whapei ona savani Yesu. O le ana savani Yesu, e peru na mtau kue iwa. A o lona whai kue lima. E peru na mtau kue lima, a lona whai kue walu.
e pero e lima fai koe valo, mai e ui lava o ia o le awa. A o mea sa tinga ai o ia, na o ao ina ai o ia usi ustai. Ai fai taura fai koe ima o le e pero tau koe lima, fai mai ua faa ato ina foi o ia, o na avea lea o ia, o Yesu lai tu tala ia, ma tu punga o le ola e whaavau, ia i lato malava o e usi ustai ia te ia. E so se tangata e tania Yesu le whātua tua, ma vea Yesu mo le whaola, e ta tau o na ola o se o langa usi ustai, whapeia na ustai Yesu. Sa vali ni whaile me lai whina ngano a Yesu. O le ale me whina ngano a Yesu. Te whai tau tusu i ane. Su whawe Yesu di mama Yesu, a whai tu te alo lofa mai a tai. Se tau si mai a polo inga. Te whai tau i ane te au kusku mai, e whapeia na o tau sia polo inga alo te maa. Ma o tu maui o naro. Ia whape nga fōi ona o tau sia ma o tu maua i o naro. Whawhonga fōi na whapiteranga tu spaia. Mo mori ane rua whekwe wha. O se whapea o ilo ia. O nane wina. So stangata whe mai o te ria Yesu ola ia Yesu whaola ina. Ai le tau sia ia na polo ina. O le pepelo la manea. Ma Yesu o le pepelo. Pie la o pepelo. O le pesto ia. E le o tutonu ia te ia lo kumoni. Ai e loa lau e ia Yesu. Wa e soifua i se soifua ngai teusi o stai. E tausi pulo inga Yesu. Whaile me whina loa Yesu. Sa wali e whapero sa wali Yesu. Tō whiani se tātou SISDAC Fia tau sama o lo lotu. A eo o mai ai le so o lai lava sori sa patu Yesu. Le lava la tāra teime me talai le lagi ai fio mai Yesu. O lai lava sori tu la fono Yesu. Wata tau ina ia tātou iai le moni o sa lia mata pena Yesu mo tātou. Soifua soifuanga whapa ieina. Ola i se o langa usi ustai. Ustai le kumomi a Yesu. E fui tātou i te talo a Yesu na i te talo a ilore ta maa. Ioane su fitu fai puinga fuma Yesu i lo ta maa e o te le te talo mo le lalulangi. E sia, lalulangi e le iloa le tuspaia, e le iloa le upo Yesu. E le tania Yesu e whai mawhaola. Lato te le roa le whamoi moi le langi, le lumoni o sauia. A whema Yesu ai o te talo, whai upulawa le hiva, Ioane sufitu. Ai o te talo mo i lato, o e na e fo ina mai a tau, a wā o tangata lava i lato. Tangata o le tu. Whamerurera tano a Yesu li whai pa sufitu. Ioane sufitu, lota mai. Ia e whapa ia ina i la tau i lau whionga. A wao lau whionga o le upumoni lea. Soifua i se soifuanga whapa ia ina. I le upo le atua. Mausta i e whai le me whina aroa i le atua. Tele me tele tangata wa lewa na rolotu. Ma ama langa i le ai o mai ai a so ro soifua se soifuanga e le whapa ina. Si fo i whamtalanga na apostolo Paulo i mo te Saronia i lima whai perusuto. Ia ato atoa ro whapa ina o tō e le tua lava e ona na manuia ia tausia le lei o tō tino i le maneloto atoa mane anganga. Aisea, re tau a ia le soa whai tau muri muri o le mau. Ia le
mataku le anga ina i le afio mai o le afio mai Yesu hao e soifuanga le whapoina e le usta i le upungon e le aiso ta whamoe moe i le nā Taeao e fio mai a Yesu e tati le whai o mo ta ua le nuku o saunia i le langi mo oe ma o le vaenga muri o le whia na te liua o tātou me tino ua le ana. I le aso pe a fio mai Yesu, a vena e le whanau le atua, whafonga i le me tupu, mo mo te sali le whawha i pasua. A wae fio i fo mai le langi le ali lava, ma le alanga, ma le leo le agusili, ma le pua le atua. E mua fo i o le toi tu mai, o e oti o i ake wisi. Tu tira tu spaia, i laso e fio mai e Yesu, o i lato o e la ustai i le afionga a Yesu. Le talia Yesu e me whaora lato o langa ma muri e whaile me whira la Yesu. E fio mai Yesu la emo moe le tunga mai e mua toi tu mai lato na. O na alea, whafonga lea i whantananga le Filipi le tolu ufutasi. Na te liua o tātou le tino ua leanga. Ina ia whai whaatatau i o le tino mātau o fie. E tusa ma le mana nā te mawhai ai o na whaato i na loina mea uma. I le aso le fio me ia Yesu, lama tunga mau o e na oti o i le ri. Ai whawhera awa mi o leanga. Laina fio me Yesu lai theoti. Mai ele to tu so falinga i wasfuru fai pelima se ia a toa tau sana yafi se ma vai le afi tau sana moe a tu ma moe lo loa ia ai toi tu mai tangata le noti oi le fatasi mai na ola oi le wa ai pullo la so fi mai le pero tu spoia ona li ua lea oi tatou o te ngata le oti, o i le rii nau te tū tātou me whiola. Wawa ai le whio mai, li ua whatasi tātou le tino. Ua le ana, e whai ma tino mātou o fie, whatatau le tino le ana a whio mai mai Yesu. Le te tū mai mai Yesu le tū ma. Whafunga le whamtaranga, mo te saro Yesu lima whaipari manua, e whafua se lava, o le emo le mata pe ai lia le pūwha uma, awa e lia lava. E toe tutu mai e uoti mana o la pea. E li ua foi i tato. Whai o pweri matoru mana ni mwha. Awa e tau mana ofu ora nei tino i uvale le tino o la pea. Ia ofu foi le nei tino oti le tino le oti lava. Lima suma wha. Pea ofu le nei tino i uvale le tino o la pea. A ofu foi le nei tino oti le tino le oti lava. Ona tau nuku ai le ora upu atusia ua whao matia le oti i le manu. Aso e whima Yesu. Sui ai tātoti. Pangana ni la langi mre nei soi whanga. Tēne le mau whama i esi. Wa awhi ai no tau soi fua mo tātua. O nisi wale ato ato tino wa mumutu vai. Nisi wa mumutu lima, nisi wa iwi mata. Nisi o rotu tuli wale langona ni bea, nisi e ngumu. A ore aso na. Si aso mata ufia. E liwa ai ele atua o tātou tino. Le toewa ai ni o tātou tino wale ato toa pori mai. Afe mai tu so whalinga. Ora a tātou wola i whawa i le nuu moni o saunia e Yesu. E le tu iei se tangi, se awe, se oti po se toe tinga. Ai o le fie whawa i le suafo Yesu. Amen.
lau sauia tātou tā. Ia lo mamalu, ia lo po ia malo sisi esi. Yehova le atua le lau, o leo mea umanu, langi mani mina langi. E o ayo mātou tangata. Ia whamuina lo suafa pa ia, i le nei aso. Lo whangia tiutia ma whaiva o le aso. Whewa i ai, ma le lava si ai o lau whanau. I lunga o ala te tele, le vasa, e ea fo i nisi o le amalama. Ta maia i ai lau whamia. Ia vi ia oe le nei fiafa. Am ria la ngā nuenga o aona nei tae a fo. Lo lava suafa Yesu. Amen.